moto y'umwana bita Isaac Hadjar uresinga muri Formula 1. Isaac Hadjar uyu Isaac Hadjar rero ubundi amazina ya nyakuri amwita Isaac Alexandre Hadjar. N'umwana w'umwarabu uyu munsi wujuje imyaka 21 kuko yavutse umunsi nk'uyu muri 2004 gutariki 28 z'ukwa 9 2004 nibwo yari arimo aravuka. ubwo rero ikintu nababwira cyo nuko uyu Alexandre Hadjar impamvu bashoferi benshi bo muri F1 ntago njya nkunda kubavugaho iyo bageze amabida, ariko uyu nguyu niwe munyafrika umwe rukumbi rudori uri mu bashoferi 20 byibuze barimo bararesingamo hano munyafrika. Hashize amasizo umunyafrika uherukamo hano yari muri 1990. abantu benshi babona Lewis Hamilton akabona ari umwirabura bakashaka kumwibeshya ko afite amaraso muri Afrika ko nta namaki. Urano mwongereza afite igisekuruza muri Amerika y'Amajyepfo no haba abirabura. Ure no munyafrika wenyine se na nyina bose n'abanyarigeria. Ire no mwana uri kwihagarara kuko ndumva ubushize muri Espagne niba ntibeshye cyangwa mbere yaho gakeya yagize gutya abonaga podium. Iyo ni podium imwe yonyine afite muri Formula 1 kuko amaje kuresingamo ama Grand Prix 16 yose yabonye makuga podium kamwe yabonye mwejo bundi. Afite amanota 39 ntabwo ari amanota make, ari ku mwanya wa 10 mu bantu 20 no muruki kuko uyu mwaka niwe wa mbere yatangiye. Abantu nka ba Carlos Sainz bamaze imyaka irenga 20. Uyu ngo yavuka Carlos Sainz yari ari muri Formula 1 bamuri inyuma. Abakomwe nka ba Esteban Ocon bamuri inyuma. Abantu bitwa Lance Stroll bamuri inyuma. Uyu rero n'umwana kabisa uri tayari cyane. Atwarira ikipe bita RB ni Racing Bulls mu magambo arambuye, ariko ingi ikaba nka junior ikipe bita Red Bull. Nanone Red Bull iri muri Formula 1 ikageramo na academy nako kari muri Formula 1 bita Racing Bulls. Bitewe n'ukuntu ngo ari kwitwara neza bamwe barateganya kuba ni nko kumukurikira, ni nko kumaga promotion season itakaza bari kuresingira muri Red Bull noneho ari kumwe na kabuhariwe Max Verstappen bari mu modoka imwe kabisa kugira ngo rero ko hari icyo yakora kuko bita Yuki Tsunoda bari kumwe byamunaniye. Ubundi bari batangira na Max Verstappen yari Liam Lawson biranga bamusimbuza Yuki Tsunoda na biri kwanga. Uyu mwana rero umunyafrika ni bashaka guterera muri uwo muriro ngo barebe. Tukiri kuvuga kuri Max Verstappen, amakuru hano y'amashyashya mbafitiye. Murabibyibuka weekend ishize naje mbabwira uburyo yagiye muri test yo gushaka permis yo gutwara mu masiganwa bita GT3 nayo n'amasiganwa y'utumodoka, ariko n'utumodoka dutwara amarushanwa bita endurance aho batwara amasaha menshi kabisa. Ubwo rero Max Verstappen yakoze test murabyibuka atsinzwe, ariko abantu bategura amarushanwa bita NLS
baravuga bati twebwe amarushanwa yacu dutegura n'ubwo watsinzwe tugiye kuguha perimi kuri umusitari ntabwo waza muri iyi game yacu ngo niturangiza tukwiteshe. bamuhaye perimi nk'abantu bamuhaye for granted batayikore nk'abantu bamuhaye perimi y'ubuntu. Ejo rero kwa gatandatu nibwo habaga Grand Prix yabo ya mbere y'iryo rushanwa rya NLS ribera mu Budage. Ni irushanwa rimara amasaha 6 ribera mu muhanda bita North Sheriff. Ni North Sheriff izina ry'ikidayani njya ndisoma nawe mujye munyihanganira. Ikintu cyabaye rero nuko yahise ajya muri Grand Prix ya mbere yabo ajyamo nk'umuntu w'umuswa kuko yari yatsinzwe ajyamo biteze ko ashobora kuba uwa nyuma. Mutekereze rero cyangwa se mufore habaye iki. Aya ngaya ni amarushanwa mujyamo muri abashoferi babiri mutwaye imodoka imwe kuko nka rino rya North Sheriff baritwara amasaha 6 batwara imodoka amasaha 6 basiganwa. Ntabwo rero yasiganwa amasaha 6 ngo bikunde mufite abashoferi babiri baruhurana. Umwe aratwara yajya muri kimwe cya kabiri akaza agahereza undi nawe akaza gutwara agasoza irushanwa. Muri qualifying rero nanababwira ko ikintu gihugu gisekeje Max Verstappen yaratwaye imodoka ya Ferrari. Ubundi Ferrari muri Formula 1 ni ikipe bahanganye y'abakeba kuko irimo Lewis Hamilton, ariko yagiye muri irushanwa rya GT3 Ferrari imuha imodoka yabo abariyo batwarira mu ikipe yabo. Ubwo ikintu cyabaye muri qualifying bahise bakora akantu baza ari aba gatatu mu mamodoka yarengaga 20 nkaho bidahagije. Muri race rap ya mbere abantu babiri bari muri imbere bose yari yamaze kubapangurura. Asigara ari uwa mbere, hanyuma atwara igice kimwe cya kabiri cy'amarapu agize iyo race yose. Hagati ye n'uwari umukurikiye ahita ashyiramo umunota umwe n'amasegonda 47. Umunota umwe ni mwinshi cyane. Nibavuga umunota umwe ubwo ujye umenya yuko umuntu wari gutwara zira modoka zisiganwa ni nk'uko umuntu umwe yaba ari nko mu mujyi uwo bashyizemo umunota ari nk'igahanga. Nta nubwo ubimureba umuntu agushyizemo umunota. None umunota umwe n'amasegonda 47 yari yabasize cyane anabasuzuguye. Ubwo rero yavuye mahita ahereza mugenzi we batwarana w'umwongereza bamwita Chris Ruham. Birangira iryo rushanwa baritwaye ryejo kwa gatandatu rya North Sheriff. Uyu niyo nkuri hari kuvuga ko noneho Max ntabwo ari muri F1 gusa no mu yandi marushanwa nahajya makigaragaza. Nibyo rero twavuga kuri Max Verstappen. Nibyo twari dufite muri motorsports. Ubu igice gikurikiyeho ni cya cinema.